Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. UMDC jong ka Maulai constituency uba Tabor lang Patau ha ka sngi tho ding jong ka khat phra tarik ubnai rempang arajar arpuar ula IT de ka work order ka basau lak tingka ha ki nong penyat snong jong ka block 8 Maulai nong kwar ne ka benta ban sna ye ka surok yat kali ka ban pensuk ye ki nong snong snong ha ka let kawan bat ha ka ra ka rong da ka jingsna pen bha ya ka ni ka surok ka bala penyasok ya ka snong Maulai nong lum bat ka snong Maulai nong kwar kan pensuk hadu kata-kata ya ki pai ba klem da pendon kamshu ban ya lingba na ka surok ba ni skontona penyo ban yang ka step penyo ka jak ni ka dong kan mau snam lelej no na ka le ka dong lawan persngo ya ka jingdon kam jong ka te ka footpath ka badan nang te ka ba na ka leng ka block 8 ka bala ban Penyet ko lang bak kelenti kepada sepo Maulai nong lo kapan long persuk yakin nong let nong wan nak ni kedong bak nom dalet cengai tan nadu tin main road pun polis di sepo nong lo temen cimsnam hakini ki banai ki pangilawan ban cengo lekat pak pi kinang elam snong nak kapta ka jingdan kam sungu ipi kum kinang elam bak simkia ya kenika benta ban pet ban kemi ya ka person jadi nong snong jadi snong i kecing personal tu pi lo kecing dan kam tu ketika footpath ka ban penyet kenduk lang bat ka Maulai nonglum ka kanlong kecing mentoi nam tak inang song sega than man pensuk ke kelit kawan ke jongki khamtam ha kami peyong ka ban penlekot ke komyat ban lajat nepo kesnong main road dan agalian juga ekonomi kemat apa ngawan mantai ngalabu ya kecing mut ba kadai ke benta juga pangan pet ba kana kono kepadan kam ha kemat ngidan kam mantai nak kapta kapa kami jongki nang song snong jong kadong nang kwar blok 8 bat kaban penan kam lang kiwi basa kan ka dong kaban long kecing matai nang persang ka bala hibor baret nak kapta Maulai nang kwar ban pentulun ikicing dan kam pa snong patha nila yo ban ai kiwi pat ki jera ba bede beroi kapar hapo snong nang kwar ke bede sikiwi ki blok ya kapangila yo ban pendat iki porbiang bakal kecing mentai nak benta jong ki nong song jong ni kesnong nong kwar te ikminti ba haksi konawan ngin persaka bala ban yarap ban pendet penbiang ing jeng kam snong la ka de kana no benta la ka de ti sengke ko bam di bat kwe ibo pat ba don kam ha ka jing mo man na kasi ka constancy Maulai mo kitip ka de ko la he ba kam de kam ko besok bangin pentulun ikicing mentai beri korek kepat. Kita kadau hak senam arjar kat kena dengan TV ngala persen. Nagalian juga banyak keren berkesorkar hak bade banyo ya kan skim cispasgi Maulai la takal nang la banno. Te hak ni ki benar benar no bagi kendu usian dati besar nilai osno nak sentuh cukup ba ka Maulai katon ka la bandan galenti nam takata namar bangim ha apa ka konten men buat bangim ha ka urban kemut ka skibis pasi lah untuk semua. Ada kawan kata, kalau kecing mentoi ke bakral, nanti kita song senang, kawai kalau bah kita song senang kita belah, lima kata, berkebar kalau kebar, mah, berke sekiwi pakai bentang. Ayo senang tak sih kalau kecing kendu, jika kita masih nang, apa dia berkat skim, sarkat macam kia, bagi skim makan nangyat, bat minyo, bat pet, bat kemi, kita kam, apa senang potah. Senang nak keluar, kita senang lahir bah, kita bun kita kam, apa senang potah. Kinala ibadot kambang lai I nisni bangalai chrum senang bangapet ikinala sinong lai I kelumar jemut nampet namar ba kapentut ya ka ki linti pasang patha menen apa mulai berpikir bangwan nampet ya terkenala kepala orang kacing kita senang makin ya linti limba cokataru kepala ketak bah mah tika kumnong nikmat hi taka lat linti kat kebadan ngiwa pet channel kat linti bangila banyo nak kapta banyarap ko snong patha te takadau ngentrestong nam tak snong mulai kum apila pun ko bor bangalong no mikmat hai bor beret kum MDC kum apila su ingi tingim don lupa ka bha bla mangkarpang kum balong giwe pat no mikmat gi ba khamhlor jongi ni pengi sulong bet ba ni hapan trestong nak kapta ba ginwa ikilap linti lagade naka sarkar jala
lingba ka jingerap ka geran na ka sarkar kami ka buan District Council kita ki bentar ki ba ini on tulun mulai ki hapan jet ekonomi khmat sa ka yin ka ba tawan tela da ki pa ki la ibet kat ki kam ki bang la trai dengan kapat ba kinailah kalau mengelak ban tulun ba ki kam ka ba inang la shu ban wala ik jing matoi po song pa tha ba ki pet ya ka ba kam ya kham hapo song pa tha ma ka jing jet jong ki pa ba yang ekonomi khmat haban mi khmat haka yin dor ba District Council ka dei ba kat ke badan ke bawah ke berit makana arut balak banyarap tak ke bah kamyam bangin dia pan tertulun ni kicing mutai apa sing patah tekan ni step kumangla wan jungo mo kumangla wan jungo bangin dia ba dangawan bentek kebut kasiten ke pentap ke pendep dari ke por ai ke ni ke wota ai rong badong bat Jerman mo kapan dia pan pentri no tika caka karena bakinong sasong sini tan ini yang pernah kami kali gua kata ke masalah ini kan baru ada ang skam ba kadang ini terisi tong bajin i anwa ilang inti ay buar ibarat kan memang ini dong kebati kena ring bajin desi kata ngim tadi ini kalian dong dengan kit pocket bagi fi ba pinang yo element ke bakoi bakya pinang yo ekonomi bo brain IP pancakri yang dinang maulai hagi bentar hagi bau boleh ibit pelan ban bu ifi bagi kitbok bro bau boleh nang terkui dia yang kesan untuk pi menang yalam ifi buat nang ayah ke start di simpang untuk beliau bah dinang maulai kita jit hakan lu bentar ke bau boleh ibit nang pendapi kam lam ban ini skema mendai tak kalau kuar mendai tak blok e kamu lagi sesi kalau pi mana kalau kau bahaya saya bawa waya marki jingdon kam jangan maulai kan susi imana rayo si hajar pulur rukum kam itu ya itu percaya pi long itu kerku yang ini kita susun gimana hadin habot bukan